дуруд дӯстон ва дӯстдорони олими шинохтаи тоҷик рӯҳонӣ бо номи ҳоҷӣ мирзо. чӣ хеле ки ба мову шумо маълум аст, ҳоҷӣ мирзо яке аз олими шинохтаи тоҷик дар тоҷикистон мебошад ва ман мехоҳам видеои имрӯзаро аз ин олими шинохтаи тоҷик шурӯъ кунам. тамоми ҳаёту фаъолияти эшонро бароятон қисса хоҳам кард. ва пеш аз видеоро сар кардан мехоҳам миннатдории худамро ба кулли тамошобинони канали Like TGK расонам ки моро ҳамроҳӣ кардед ва мо ба 30 000 обуначӣ расидем. ман бо шумо ҳастам автори канал Ноҳид Муродов. то охири видео моро ҳамроҳӣ кунед то аз куҷо пайдо шудан ва ба куҷо расидани ҳоҷӣ мирзоро бифаҳмед. инак ба шумо тамошои бофароғат. салом алайкум. Like TGK тақдим мекунад. бо мо бошед ва обуна шавед. лайкро фаромӯш накунед. ҳоҷӣ мирзо яъне номи пурра Ибронов Мирзо Мурод Давлатович. соли таваллудаш 22 сентябри соли 1967 сокини шаҳри Кулоби, Тоҷикистон мебошад. рӯҳонӣ воизи шинохтаи тоҷик, ширкаткунандаи рафъи хисороти садамаи нерӯҳои барқи атомии Чернобил дар соли 1986-1987 мебошад ва имомхатиби масҷиди ҷомеи маҳаллаи Ҳилоли Аҳмари шаҳри Кулоб дар соли 2000 то соли 2010 буд. зиндагиномаи ҳоҷӣ мирзо. Ибронов Мирзо Мурод Давлатович 22 сентябри соли 1967 дар маҳаллаи Кӯҳдоман, кӯчаи бо номи Ҳилоли Аҳмар, шаҳри Куло, вилояти Хатлон дар оилаи хизматчӣ ба дунё омадааст. падари ҳоҷӣ мирзо ҳоҷӣ Давлат ном дошта. аз байни дигар фарзандонаш 6 духтару 3 писар танҳо ҳоҷӣ мирзо роҳи илмро ихтиёр менамояд ва дар ҷодаи воизи яке аз шинохтаҳои барҷастаи ҷумҳурӣ мегардад. силсила шаҷарономаи насабии ӯ аз ҷониби падар ба думло ҳикматуллои риштарози кушёнӣ сари хосори вилояти Хатлон ва аз ҷониби модар ба ишонҳои бешмулои Ховалинг мерасад. оиладор, соҳиби 4 фарзанд мебошад. таҳсилоти ҳоҷӣ мирзо. ҳоҷӣ мирзо соли 1974 дар синни 7-солагиаш ба мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 9 шаҳри Кулоб қадам гузошта, соли 1984 таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи умумиро дар ҳамон мактаб ба анҷом мерасонад. ӯ пас аз хатми мактаби миёна аз соли 1984 то соли 1985 ба муддати 1 сол дар омӯзишгоҳи муҳосибии шаҳри Кулоб таҳсил мекунад. хизмати ҳарбии ҳоҷӣ мирзо. ҳоҷӣ мирзо аз соли 1985 то соли 1986 ба муҳлати 1 сол дар шаҳри Киеви, Украина дар сафи қувваҳои мусаллаҳи собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ хизмат карда. 26 апрели соли 1986 вақте дар нерӯгоҳи барқи атомии Чернобил садама рух медиҳад, ӯ низ дар қатори зиёда аз 600 000 нафар барои рафъи хисорот ва зарарҳои таркиш ба он ҷо интиқол дода мешавад. дар он минтақа 1 соли дигар, яъне то соли 1987 ба замони анҷоми муҳлати хизмати ҳарбияш адои хизмат мекунад. фаъолияти кории ҳоҷӣ мирзо. ҳоҷӣ мирзо аз соли 1987 ба зодгоҳаш баргашта. худи ҳамон сол дар корхонаи хӯроквории умумии шаҳри Кулоб дар вазифаи ҳисобчӣ ба кор медорад. инчунин дар боғи ботаникӣ бо номи Тилло Бобоев ва корхонаи гулпарварии шаҳри Кулоб ба муддати гуногун кор кардааст. таҳсилоти динии ҳоҷӣ мирзо. ҳоҷӣ мирзо таҳсилоти диниро аз соли 1980 то соли 1985 бо роҳнамоии модараш Саъбагул Ибронова дар назди рӯҳонӣ шинохта Сомеъ Одиназодаи Хатлонӣ маъруф бо Домуло Шарифи Кулобӣ ва фарзандонаш ки дар ҳамсоягии онҳо зиндагӣ мекарданд оғоз кардааст. ҳоҷӣ мирзо дар ин 5 сола китобҳои таҷвид, Гулистону Бустони Саъдӣ, Кулиёти Ҳофиз, Осори Бедил, 4 китоб, Фарзи Айн ва дигар китобҳои мазҳабие ки хондани онҳо байни рӯҳониён роиҷ буд, аз бар кардааст. инчунин баъд аз он ҳама муносибатҳои ҳасана ва шогирдонаи ҳоҷӣ мирзо бо Домуло Шарифи Кулобӣ то замони вафоти устодаш дар соли 1996 мустаҳкам боқӣ мондааст. аз соли 1990 то соли 1995 бо тавсияи устодаш Домуло Шарифи Кулобӣ ба назди Домуло Маҳмадуллои Кулобӣ рафта аз илми ҳадис китобҳои Риёз ус Солиҳин, Саҳиҳи Бухорӣ, ҳадиси усурӣ, шарҳи 40 ҳадис,
аз илми фиқҳ китобҳои мухтасар улвиқоя, шарҳ улвиқоя ва ҳидояи шариф, аз илми ақида китобҳои фиқҳи акбар, ақидаи мулло ҷалол ва ақидаи насафӣ, аз адабиёт асарҳои саъдӣ, шерозӣ, бустон ва гулистон, аз фанни забони арабӣ китоби мабдаъул қироат ва сарфу наҳви забони арабиро омӯхтааст. ҳоҷӣ Мирзо соли 1995 ба ҷумҳурии исломии Покистон рафта, таҳсилоташро дар донишгоҳи байналмилалии исломии Исломободи Покистон то соли 2000 такмил медиҳад. баъд аз он ба зодгоҳаш баргашта дубора барои муколамаи дарсҳо назди устодаш Домулло Муҳаммадулло меравад. фаъолияти динии ҳоҷӣ Мирзо. ҳоҷӣ Мирзо аз соли 2000 то соли 2010 ба муддати наздик ба 10 сол дар масҷиди ҷомеи маҳаллаи Ҳилоли Аҳмари шаҳри Кӯлоб имомхатиб шуда кор мекард ва даврони шукуфои илм ва шӯҳратёр шуданаш низ аз минбари ҳамин масҷид оғоз шудааст. ҳоҷӣ Мирзо дар ин муддат тавонист бо мавъизаҳояш болои ҷавонони ин минтақа таъсир гузорад ва ҳамчунин мардуми зиёдеро бо худ ҷалб кунад. яке аз сабабҳои тез маъруф шудани ҳоҷӣ Мирзо ин буд, ки дар рафъи мавъизаҳояш бо суолҳои мардум самимона посух мегуфт. ҳоҷӣ Мирзо дар расонаҳо. ҳоҷӣ Мирзо яке аз чеҳраҳои тобноктарини матбуоти даври тоҷик ва бурунмарзӣ буда, аз ҷониби ҳафтаномаҳои ватанӣ чандин маротиба воиз рӯҳонии сол эълон гаштааст. масалан, ҳафтаномаи нигоҳ. ҳоҷӣ Мирзоро соли 2010 рӯҳонии сол ва соли 2011 рӯҳонии пешсаф эълон кардааст. соли 2008 дар рейтинги амри маъруф аз байни 7 воизи шинохта ҷойи дуввум ва дар рейтинги амри маъруфи соли 2009 аз байни 10 воизи маъруф ба ҳоҷӣ Мирзо ҷойи якумро сазовор додааст. ахиран ҳафтаномаи нигоҳ соли 2015 чеҳраҳои соли 2014-ро зери унвони чеҳраҳои сол аз Наврӯз то Наврӯз нашр намуд, ки ҳоҷӣ Мирзо рӯҳонии сол интихоб гардид. ҳафтаномаи дигари ватании миллат бошад. ҳоҷӣ Мирзоро соли 2008 воизи сол эълон кардааст ва соли 2009 ҳафтаномаи озодагон ҳоҷӣ Мирзоро қаҳрамони матбуот ба қалам додааст. дар сафҳаи чеҳраи сол дар СССР ҳоҷӣ Мирзоро низ ҳамчун чеҳраи соли ҳафтаномаи СССР оварда шуда, инчунин дар сафҳаи мо ва дӯстони мо акси ҳоҷӣ Мирзоро низ дар баробари дигар шахсиятҳои шинохтаи тоҷик ҷой додааст. сомонаи радиои озодии 9 апрели соли 2012 мақолае бо унвони 100 шахси таърихӣ аз амри Олимхон то Бозор Собир нашр намуд, ки ҳоҷӣ Мирзоро дар рӯйхати шахсони дар ҷойи 67-ум қарор додааст. сомонаи дигари интернетӣ www.toptj.com бо нашри як мақола бо унвони Топ-20 кто они сами влиятельные люди в Таҷикистане. ҳоҷӣ Мирзоро ҳамчун намоянда аз рӯҳониёни тоҷик дар баробари Саид Мукаррам Абдуқодирзода ва Домулло Ҳикматуллои Тоҷикободӣ дар феҳристи шахсиятҳои маъруфи Тоҷикистон ворид намудааст. шумо дар канали лайк KJK қарор доред. тамошобинон муҳтарам, умедворам видеои имрӯзаи мо барои шумо маъқул шида бошад. ҳатман барои пешрафти кори мо дар видеои мо баҳогузорӣ кунед ва фикру ақидаҳои худатонро дар комментария нависед ва видеоро барои дӯстонатон дар имо Одноклассик ба дӯстонатон падилиса кунед, то видеоҳои ояндаи мо боз ҳам ҷолибу диданитар шавад. боқимонда бо ёди худо бошед ва агар тавонед ҳар рӯз 10 салавот ба пайғамбарамон салаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам бифиристед, то аз шафоаташ бенасиб намонед.
سلمان فارس چگونه اسلام را قبول کرد. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء. این حدیث بخاری است، حدیث صحیح بخاری است که پیغمبر خدا وقتی که آیت جمعه فرامد که راوی این حدیث ابو هریره است، پیغمبر خدا گفتند که در سیوم آیت جمعه معنای آیت این است که ای اهل اصحاب، باز بعداً شخصانی زیاده، قومهای زیاده باز در اسلام داخل می شوند. یک مرد گفت پیغمبر خدا این کدام قوم است که باز در اسلام داخل می شوند؟ پیغمبر خدا در پهلویش سلمان فارس نشسته بود، سلمان ما و شما. رسول اکرم دست در شانه سلمان گذاشت و گفت همان قومی که من خبر می دهم از قوم همین فارس هاست. اگر علم ایمان در ثریا گفته چقدر ستاره دور است، اگر این قدر دور که باشد هر آینه این علم را پایان می آرد این مردم اهل فارس. پیغمبر خدا گفتند خوش به حال مردم ما و شما. پیغمبر خدا در حدیث ها می آید که با زبان فارسی ما و شما شوربا هم گفتند. وقتی از سلمان فارس پرسیدند که شما همین خوراک چی میگویید؟ گفتند شوربا میگوییم. پیغمبر شوربا گفتند با لفظ شیرینی خودش. همین سلمان پدرشان زردشت بود، خودشان آتش پرست بودند. من مختصرا این قصه را برای این برادر میرسانم زیرا قصه زیاد میگیرد. و پدرش بسیار آدم مالدار بود، بسیار مالدار و زمیندار بود و سلمان را چنان دوست می داشت، چنان دوست می داشت، می گفت که از تمام آن زمین و دولتی که دارم سلمان برای من تو نیکوتر هستی، تو محبوب تر هستی. باره می گوید این پدر سلمان و سلمان فرمود که من امروز از زمینهای خود خبر گرفته نمی توانم، به سر زمینهای من رو از حال زمینهای من خبر بگیر، لیکن از تو التماس سلمان بر وقتتر برگرد، زیرا دیر آمدن تو در من طاقت ندارم. وقتی میگد این سلمان از خانه بیرون شد، در راه میگد با یک خانه، با زبان امروزه ما و شما بگیم یک کلیسا میگیم، یعنی جای نصرانی ها عبادت میکنن، در همون کلیسا رو پرو شد، نگاه کرد که مردم نصرانی عبادت دارد. در حال داخل همون خانه شد و عبادت نصرانی ها بلای سلمان بسیار خوب آمد. تا فرو رفتن آفتاب همراه نصرانی ها عبادت کرد. وقتی بیگاه شد میگه نزد پدر آمد. پدر خیلی ملامتش کرد، چرا تو دیر کردی؟ گفت امروز من در یک خانه نشستم که نصرانی ها عبادت میکردند و بسیار از عبادت اونها خوشنود شدم. پدر جان گفت از این دین آتش پرستی ما دیده دین اونها حق تر است و دین اونها شیرین تر است. پدرش گفت نه، گفت در دین اونها هیچ خوبی ندارد، هیچ ثوابی ندارد. هرچند که میگد سلمان از دین نصرانی بر نمیگشت. و ناگاه پدرش شکار کرد، سلمان در خانه محکم کرد، دیگر نگذاشت که از خانه بیرون شود، زیرا میفهمید که وی این خانه را ترک میکند و از پی دین نصرانی میشود. لکن سلمان که در دلش محبت همون دل نصرانی که داخل شده بود، با کاروان همون مردم اصفهان در اصفهان زندگی میکرد. یعنی تولدش از اصفهان است، اصفهان ایران. با آنها فرمان داد که اگر شما وقتی که به طرف مردم شام حرکت کنین، وی پرسیده بود از اون خانه که ریشه شما در کجاست، عالم های شما در کجاست. آنها خبر داده بودند که در ملک شام، یعنی در دولت سوریه، همون حکومت ما، عالم های زیادی ما اونجا چکار میکنن؟ عبادت میکنن. از این خاطر سلمان همراه کاروان به شام سفر کرد، از خانه پدر خود یعنی راه گریز اختیار کرد و رفت.
رفت اونجا پرسان کرد که اینجا عالم با قوتترین در کجاست؟ با او خبر دادن فلان کس عالم با قوتترین ایمان است. وای در خانه وای رفت میگد عبادت میکرد. بسیار سلمان حکایت میکند که این مرد میگد بی نهایت مرد ناخوب بود. مردم میگد صدقه می آوردن، طلا می آوردن که با فقرا و مساکین تقسیم کند، لکن این میگد این مرد همه اونها را در زمین گور میکرد و به کسی نمیداد. وقتی این مرد میگه از دنیا گذشت، مردم آمدن غمگین شدن. من به آنها خبر دادم که غمگین نشوید که این مرد ناخوب است. آن خیر احسانی که شما دادید همه اونها را پنهان کردگی هستند. وقتی مردم گفتن دلیل داری، وقتی رفت زمین میگه کن و طلا و نقره را نشان داد. این مردم به خلاصه آمدن که این پیشوای خودشان به دار بکشن و سنگسار کنن و همچنان میگه معامله بر او کردن. و بعد او میگه یک نفر دیگر در همون ملک شام میگه بسیار عالمی نصرانی با قوت بود. پیش او رفتم، بسیار آدمی خوب بود. در او کس شاگرد ایستادم. وقتی وفاتش نزدیک شد، باز از او توصیه گرفتم به دیگر انسان. همچنان یک سلسله چندین آدم نصرانی ده سلمان فارس شاگرد ایستادند. یعنی دین نصرانی که دین باطله بود با همین دین پیروی میکرد. و ناگاه میگد آخران بار میگد با یک نفر روبرو شدم، یک موی سفیدی خیلی نصرانی بود و بر من خبر داد که دیگر به کسی شاگرد نشو، میتوانی که به سوی مملکت عرب روی. در کتاب انجیل خبر آمده است که در همین زمانهای نزدیک یک شخص میبراید که 3 نشانه دارد. نشانه اولش همین است که صدقه را نمیخورد. دویم نشانش همین است که مال هدیه را میخورد. و سوم نشانش همین است که بین دو شانه او لا اله الا الله محمد رسول الله زدگی هست. حضرت سلمان از زبان این پیر خود وقتی این سخن شنیدن میگوید گاو داشتم، گوسفند داشتم، رهسپار به سوی همین مملکت عرب شدم. و بر من میگد همون پیرم خبر داده بود که این مرد، این عرب در بین دو کوه سیاه از سنگ و بینش باغهای خیلی خرما دارد. انا همونجا چکار میکند؟ هجرت میکند. تو در همونجا میتوانی که با این شخص یعنی با محمد رو پرو شوی و با او ایمان بیار. وقتی میگوید در راه آمدیم با بنی کلب گفتگی یک قبیله رو پرو شدم و گاو مال با آنها دادم که مرا به ملکی همان گفته استادم برد. اونها مرا فریب دادن و با یک نفر فروختن. و این مرد میگد مرا در راه عذاب و شکنجه میداد. و ناگاه آورد میگه به یک موضعی که نگاه میکنم دو پهلوش همین کوه سیاس و بینش یعنی باغزار خیلی از خرما زیاد است. در دلم گذرانیدم که انا همین موضع همون موضع است. یک چند مدت با این خوجین خود خدمت میکردم. و ناگاه میگد روز بالای خرما میچیندم که یک آوازه شد که یک مرد آمده است. یک مرد از مکه مکرمه به مدینه هجرت کرده است که نام او محمد است و بسیار انسانی خاکسار و مهربان است. با شنیدن این سخن میگد چنان بود که قریب از بالای خرما بر زمین زنم. دوان میگد در بالا یک طبق کمی خرما گرفتم و نزد او رفتم. پیشنهاد کردم و گفتم تو محمد هستی؟ گفت بله من محمد هستم. گفتم این صدقه هست، من برای شما آوردم. من برای سنجش گفت سلمان پیشنهاد کردم که استاد من گفته بود که محمد نشانش همین است که صدقه را نمیخورد. وقتی میگد پیشنهاد کردم گرفت کاسه را در دست صحابه ها داد، گفت شما تناول کنین که صدقه برای من جایز نیست. صحابه ها میگه خوردن، من به دل گذرانیدم که این یکم نشانه وی است. دویم بار باز میگد از پیش او غایب شدم، باز خرمای آوردم و گفتم محمد این هدیه هست. وقتی رسول الله هدیه را شنیدن در حال خود تناول کردن و صحابه ها را دادن. در دل گذرانیدم که این همان محمد است. روز میگه جنازه بود، برای سیوم نشانه او را دیدن که مهر نبوت بود. میگه جنازه بود، پیغمبر خدا بین صحابه نشسته بود. وقتی من وارد معرکه شدم رسول اکرم 100% دانستند که من مهر نبوت را میکوام و بالای سر پیغمبر دور میگشتم. مادامی که یک لطه پیغمبر میگر ریداش که بالای همون مهر پرتافته بود، برای من دیدن همون مهر بسیار مشکل بود.
پیغمبر خدا که پیخست شدند میگه ریدا را از بالای گردنشان گرفتند. من از پس پشت پیغمبر بودم. وقتی مهر دیدم که نویسانده شده است لا اله الا الله محمد رسول الله، یک بار خودم بالای مهر پرتافتم و او را بوسه می کردم و می لیسیدم. پیغمبر خدا گفتم بس است سلمان، بس است، تو نائل شدی. سلمان از پیش گشتند و کلمه عرضه کردن مسلمان شدند. این یک مختصرا حیات حضرت سلمان است.